Siena Augusosha Adom TV no yademo call Assin North NDC amanyoko no nkrabata no mu na make say one more repair ni nyina say one day tie 2020 NDC parliamentary candidate anaso ye wo mra shebedwani say Assin North Owura James Jeche na ni nyina gina say na Supreme Court aye ne say yenyini din efiri mra shebedwafie mu enda na dipefe say ontumi nyina mu say mra shebedwafo nanso NDCDS nkete so wonu anu almost be say second ni mu awon e wo mrashebedwa akonwa wa Assin North de koso Adom TV Kasee edeba Encha ye na Supreme Court share say mrashebedwani aboginem edema adehia e wo Assin North James Jeche wontwa ne din mu efafiri nkrata bia e wo mrashebedwafie emu na maneso ntino Assin North NDC amanyoko na chitaifo ene mpanyefo bi e ka wo hobom a omode nka ye dwumade hyehyɛ so nwumere edema wo munwa kane mrashebedwani na wasanka ye dwumadie yase no mpanyefo ne bie piase ene mrashebedwani a wogyinam de ma adehia e wo dododiodu abato mpɛso aso mrashebedwani a wogyinam de ma adehia woni wadubiase na sanso so na mantam no ene mpɛso ahodo no mpanyefo no bi enso so ekobi abra fifi mantam dwomtrani ema NDC amanyoko no Professor Richard Kofi Asiedu kasa no wo kyerɛ sɛ enya ade sɛ ombɛyɛ nhwahan ama NPP amanyoko no de sika dada to ahene ene esi ahenefo a wo mo ewa mpɛso ano eso and now people that now all this about your grandma's you must have to do charity. And it's that yes you go now. Go on coming from me challenge you on my hoye to now. And I'm medium. I had to say and there. I see me when I'm walk. And the was to Mazuka grab and over Benny. Boy I am out. Enwachi ni Lamte Vanderpoy ene Abdul Salam Yakubu editor wana e wa Assin North nyina enim say by election ebeba so no wo mamodin asom beto aba ediama James Kasee omo ba be pa ye new so ani ara mo enso ya no nyam ya no mabeba saman hweye obra na huje amudi ma komi omo sa bu manim tia aka che mo say munim nyansa na me ko fa besi na pesa mo ka jiro mo say se munim kekra mu emunyam pesa mo ti ase ne say papa no onya kwani bia